Pošto da nemam vahvi mnogo, ova je posljedna stvar za otvaranje na večerašnjem koncertu. Da ne zbog čim sam vidio klips. Završujem. Došem projekt s kim ja napiše ova pesna i mi ja daje na mene. Samo što očite da si ih izmestam i gdje vidim su isti pogledi kao neko kod muzikata. Toše, 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 toše,
možem da mi se zablagovorim. I da ga naravno, da stojete, Pips Chips, ne video Pips. Hvala.